oya icyo dahuriza ko nico uvuze bwa kabiri nkasura equipe ikomeye nka Rayon Sport oya bikosore nkasura equipe y'Ikigali hanyuma wakiriye noneho inota rimwe ubonye bon icyo nakiye nuko nakiri ibintu positive kubera ko bakinabonye ko bakibanje ari abantu batareka ngo equipe ibasinde bashaka kugwana n'imita 90 bagatsinda nubyakiye neza kubona inota rimwe ryo hanze ni byiza ko dufite n'ivyimero bitatu byo kwitegura neza ko amakosa twabonye yakosora kugira ngo match zikurikira dutsinde. Coach hari ibintu biri bigaragara bya mbere wenda ku mutoza wese n'ababizi bashobora kwishimira reaction kuri buri gitego cya Rayon Sport kabanza ukagombora yatsinda cya kabiri mu minota ya nyuma mukagombora ndashaka kuvuga cyane kuri iyo mentalite umutima nabonanye aba defenseur bawe buryo bugarira ba mediateri bawe surtout nka Saidi mu defenseur waje gutsinda igitego kigombora nanabonye urakarira gardien wawe nyine mumaze gutsinda igitego cya kadusa n'umubwira ndashaka ugaruke gato muri preparation y'icyo wabwiye abahungu cyangwa anababwiye muri iyi match ya Rayon Sport uko wayiteguye donc mentalement ni ikipe wabonaga nk'ikipe idafite ikintu kinini yabagora kuko nabonaga mufite umutima wo kuba ati byanatsindwa birashoboka. Urumva cyambere na mbere Rayon Sport ni equipe tuvuga ko equipe nkuru mugabo ko twitegura equipe siko dutegura n'izindi equipe numva ko iyi match yakinywe tactiquement n'abatoza mugabo hano ushobora gushuga sanga wasumuje ubwenge mugenzawe twafashe option ko tubarekera umupira mugabo turonse umupira twawuvyaza umusaruro batsinze igitego kimwe cyo umupira w'umutekano n'ikindi cyo muri jeu natwe twagize uko nyene umupira w'umutekano n'umupira wo muri jeu nuko ariko twaprepare equipe tuvuga ati Rayon Sport nshobora gutsinda kubera ko bon bamuvuga byinshi ngo abakinyi bagiye bagatse mugabo nibaza ko mu kibuga hari abakinyi 11 hanyuma ikavana spirit babahaye kubona ko bashaka kugwana gushaka umunota wa nyuma kandi bashaka kubona intsinzi cyo tubona abakinyi banje twajenga tuvuga turi confiant tubona pressure twari dufite rero yari ifite pressure imaze kunganya umukino umwe ngaye Kigali yarondera amanota kugira ngo igira amanota 4 match kuri ni match ya APR umva twena pressure twari dufite gati to dukine dutuze cyo tubona ko abakinyi bari banatuje ihabaye ibitego mugabona ko kubona ari bisanzwe bashaka kugomba nicyo gituma mbona ko twagerageje gukora ivyo kugira ngo dutsinde. Ku ikipe yawe mu bwiza bwayo ugeraje kudufasha noneho reka umpe nk'akantu umuntu yafata nk'icyo bita hint ni adversaire ni bihe wabonye nyine afite nk'amadefo cyangwa nk'amadeshe mu mikinire ye donc mwa profise wasomye muri match. Urazi ko Rayon twakiye match ya friendly match idutsinda 3-1 mugabo turaza abakinyi bayo twatuzi ko Rayon Sport ikomeye ku mpande igakomera no hagati twagerageje gufunga ku mpande nibaza ko atamu fullback nimwe yagize centre cyangwa umweri hama dufunga hagati ibitego twatse ni bitego ko ibyo bita contre courant umushaka kugura ikosa bakagutsinda mugabo nta igitego bavuze ngo bateguye baragitsinda nuko habaye amakosa rero twateguye match turavye Rayon Sport n'abakinyi ifite mugabo uvuga ko uko nk'aba back banje n'aba wing banje bakinyi byo nabatumye 200% kubera ko nta mu back wa Rayon Sport yagize centre cyangwa mu wing yagize centre ubona ko nabajya hari ikintu twabonye ko aba wing ba Rayon Sport binjira hagati bakareka imyanya ku ruhande babonye ko aba back banje binjira nabo hagati bagafunga hagati kandi ntibabe benshi bagafunga imyanya rero tactiquement bava ko abakinyi banje 80% bakoze ibintu n'abatumye. Hanyuma umutoza kugira ngo ni umuntu agiye no kurana umwaka w'imikino ushize watangiye neza ariko mu minsi yanyuma bisa nkaho bigenda byanga uyu munsi none ufite ikizere kiko cyangwa se nirihe somo wakuyemo ku buryo noneho ritime utangiranye championnat nayo ushobora kuzarangiza mbonibaza ko no umwaka ushize kwanza twatangiye preparation kirikare twaratevye gato uyu mugabo unibaza ko bijya vyabaye mu mwaka ushize bitazongera twara icyo buta urashobora gukora ikosa ukarikosora ubwo nibaza ko ingufu dutangiranye nizo tuzakomeza kubera ko je imisanzwe nkonda ko effectif mfite abakinyi 23 abanyezamu batatu n'abakinyi 20 nkoko mpereza chance abana bose bagakina wabonye ko nkujya mu back gauche nashizemo n'umwana muto twazamuye muri junior y'amagajo abantu babonye nkuyemo nyakagiza bwati mugabo umuntu wose nuko mu mwanya kugira ngo bose bakine biyumvemo ko ari group rero nibaza ko byashiti byabaye mwaka ushize bitazongera bagutumye cy'ubuyobozi je nibaza ko bantumye kuba myanya myiza igikombe sinobesha ngo igikombe mugabo igikombe cy'amahoro tsagihatanira kwinjiza Seti ndetse n'amapori ugakuramo Destin Maranda ntekereza ko yari shuwa mwabanje gutekerezaho ko yabaye satisfait nibaza ko Maranda yari kuri point mugabo ajya muhungu yitwa Serafa no mama n'umwataka do point kandi wabonye ko igihe yagiye kuri point yagoye cyane aba defenseur bo muri Rayon Sport yari shuwa yanje kugira ngo bose bakine bari kumwe mugabo nabonye ko certain moment Maranda yamanutse regime yamanutse hanyuma amapori nkabanze ko afite vitesse nabona ko yashaka kumusiga mu borenga
wenda kijya gitego yatsinze ko yamusize nico tubana namushyize kugira ngo aze agifite imbaraga ashobora no kumusika kandi yatsinze n'igitego. Commentaire ntoya kuri umuzamu tuwaje mukiza Clement mufite n'undi muzamu w'umunyamahanga murabimanaginga gute mu gihe Rwanda Premier League cyangwa na Ferwafa babatongera abanyamahanga? Bo nibaza ko cyane ukivuga ko ikintu kubera ko twarakinye match ya Bugesera kwa kane w'indwi ishize ntibishoboka ko ubukina match kwa gatatu mwijoro bakubwira ngo bakinyuza abakinisha byaraduperturbye muri squad yacu kubera ko twarikisa abakinyi b'abanyamahanga n'abanyarwanda bakeya baza kongereza effectif mugabo bakaba basumbye gatoya equipe mugabo twace dusanga duteza gukoresha abana bato b'abanyarwanda bari muri equipe hamwe na squad bo bari ujya munyezamu wanje w'umunyamahanga no munyezamu mwiza mugana Clement nubwo nuko atabona umwanya muri mukuru naramukurikiye ko twakora imitezo kibuga kimwe n'umunyezamu mwiza kandi prestation ni nziza nibaza ko bazaza barakurana nshaka munyezamu atanga challenge kuri umunyamahanga ari hari abone ko atari we numero 1 donc match byakinye jendi novuga ko ni big up kuri agiye match nziza uriya munyamahanga nawe yaje ndazi kumyezamu mwiza mugabo ifuko agira challenge abonye ko hari umuntu ari hari ashaka mu challenge wacu hezera ko technicien wenda umwe mu bantu banaza umupira mwinshi nka kuba Rayon Sport dafite umwataka typique numero 9 donc yakinnye phone fa bakinnyi bayo baza tubona nk'ibintu nyine bishobora kuzanayigora no mu yindi mikino iri imbere donc kugira ngo yinjire muri defense ya adversaire. Bo nibaza ko biva kubatoza. Je message sinza kurabisha mu equipe adversaire nk'izina. Muganda tuma umuntu hanja ngenda bire squad. Igihe bambe kuba player arimo na Aimable na Kevin hamwe sinzina aba mediateur batatu. Bakambye ko player force 9 na cyamona ko dufite deja defense cyaza kubasuraje. Ko nanzi ko player ngena kina force 9 aza gusaba umupira hagati mu kurikira mu bloquer yari defense kibasuraje. Nituma babonye ko imipira mishe gusabira hatwaye makira kuri mediane defense yagumye libre. Donc urumva badafise numero 9 typique bizabagora gutsinda ujya mu petinje bakagura ko nahabaye rero aba defenseur kumubloka kuri kote yiwe mugabo ifo ko rande mu numero 9 ari tranche aguma muri ya zone kugira ngo agora aba defenseur jo. Merci. Promotion gura ikibanza cya $2,800 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi $6,000 Nyamata mu mujyi na Kabeza $19,000 kuri kaburimbo bigereho na Marshal Real Estate.